Čast mi je zadovoljstvo da vas pozdravim ispred firme Agromarket Mašinar iz Novog Sada. Ja sam Siniša, predstavnik prodaje za Bašak traktore. Model ispred nas je Bašak 2110. Traktor je opremljen 4,4 litarskim Perkins motorom sa 4 cilindra. Prednji most je Antonio Carraro. Od ovog traktora se može očekivati pored vrhunskih performansi, tako isto i vrhunska udobnost. Vrhunski zvučno izolovana kabina, posjeduje klima uređaj i radio uređaj. Umalo da zaboravim jednu jako bitnu stvar. Hidraulika elektropodesiva. Težina traktora sa tegovima je oko 5 tona. Podizna moć 4,5 tone. 4 para izvoda hidraulike. Hidraulični topling. Predstavljeni model je dostupan odmah za isporuku kao i ostali modeli koje imamo u ponudi koji će vam biti predstavljeni u narednim videima. Nadam se da vam je pomogla ova kratka prezentacija 2110S modela. Za bilo koje pitanje slobodno napišite u komentaru ili se obratite na broj telefona.